Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy tinay nga uyak. Di mo't may kikat. Muray ag tumarak, isulat tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nakadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwartami mat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Isu nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya tiyo merienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanaw iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni istaw. Panagkunayo laang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wen tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat nga puklaw na iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda ka numat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya? Anya cancer ngay? Lang kanser ka numat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na.
Ang muray san tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang aramidek, basta gimpag ka. Ay, ori di kan umutang bakit. Basta nayunam lang tay ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intun bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan, Julia. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti sausaw da nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga rudan nga eh? Mga alaklangan na kitangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapali na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakadanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kagbali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakitam tay babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kini balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasao. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngarod Tagaano nga talay siya babae ay Diya ka mau. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau da jay ababae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana? Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang master ka, Nana? Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api anagado adamdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo anaimbag balasang ko. Ay ayan mo. Igawan nakman. Kanay mabisina ko. Ay, mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana, Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak. Wine. Ay na. No nakitam lako mati
itsura jay katulong da istong. Mapamulagat ka lakay. Apay aya. Agasem man, naka-short pant iti nayulol. Ken hanging tibado na, makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Apay nagkatos ka ngay. Nakitaan nga, pagpanpantasya ang mudayjay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan ti imbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay, ababaw na yun lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkitakin kwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal na gijay-dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na di video dagiti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day ang makisugal. At day bidin siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing paymot gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaak? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay la kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni ti mabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko lang ti parikot ko ti panagsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samay jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak Kulan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Daka mo Lupod no man na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga rod Ay na, sapay la kuma, atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minag jay anak ta. Mabit lang, umayin. La 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 la
Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kastoy, marigrigata. Anay ko, Ne. Apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit. Ako, piti barukong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka at umagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Ang limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsigalintihan ko! Aga makaksamat kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa sao, Istong. Sino tayo, Jay? Ako, dita silid bakit? Jay, babaunan tayo dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan ti nakasikog kin ko na. Kasi nga rin linukod api man. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Julia, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Pinulbudan nak, Istong! Pakawalan na ko Julia. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso a pumanaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Julia. Ay, ni Julia ti pilyag. Ta iso ti asawak. Iso ti ayatek. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga amangan no ulitin na, tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay, atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda napututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makamaw. Pangedeng mo na ita. Kat noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Ta imbagami mo ta ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na,
Apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Julia. Adda problema ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. Adnya! Hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Jak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala. Urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siya. Mariknak no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapwang manan. Napanamiti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Julia, bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ora ipupok na kundi ti balay. Di ako narumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Julia, bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takasla anak mumutan lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Julia. Nagbalbaliwak lang arudan ng kasta ka pa'y. Hindi mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagadang ayan ni Stong. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Julia? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino day ta? Sweetheart, no kasta, adamanan babaim istong. Hala, agawid ka, Julia. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isun ti ay ayatak. Kat na agdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni tatang iyaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam
De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Uwan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumot gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya. Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manain. Kat anya nga rod, anusan tayo basta agimbag pa'y ni nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, syakton ti mang ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang. Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang? Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta indakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamukan ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam dito balay. Kit nagsaya at ikasasaan na iji balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutan. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga ron mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lanti bagina? Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang, alaak ijay balay. Ay saan? No kaano aking mapso ni Nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinad ni Nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni Nanang.
Saan pa, lakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na taso katam kumamay. Pati daya perna di mo pa'y suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mo't kat matay. Una, gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata baketen. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapno adan tumaramatin tun lamay na. Naay. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit kat ay na, nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong, kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay. Baybay andan samot ijayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay, lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daante. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balayo ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang ta di mo mo't lama asikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may tila papanam. Pampanawam ta inam kat amom lang arod nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinsuag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot tin ngagang angas. Natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga rod ti aramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw.
Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kiti si Bayo. Kasano ngay Layda, natayan ni Nanang. Dito'y balayan na ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Ni isa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni Ipag. Husto matikunana. May mayat no iji balay na ti pakalamayan ni Nanang. Tanaway-way ang adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nagipit pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni Nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak Nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang arod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni Nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni Apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti. Kompleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mat nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni Nanang. Kaya't ko abantayan ni Nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni Nanang manang? Di tay payla pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na paylaan. Di payla pan nakalamay na ati panunutan tayaw. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Ta saan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Ang anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastang aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daam mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan.
Di mo nga minamot diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako mari na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay dayjay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayo. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni manangindang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglaling itak amanang. Ay, agyaman pakibagam tumang nga ron ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, dayo mo ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kay na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan manan ta abuloy baka di ka lama kaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapospon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalawlawatam? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak nang mula dagiti umay makilamlamay. Diagbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo tibiyag. Nakurapay talaan.
Kan may saan mga umayag merienda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tsaka bala ng tisakit ti tiyan ko. Marikata nakngagangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom, kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine ka. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw, iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon, ngam di pala na itabon ni Nanang. Kagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amay tabon. ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masuraw, jak umay dito ospital, kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim di tao. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Diyay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na or akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang laasyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordo. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ingam kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala at atimpor dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka. Bareng maagasan ka pa ay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Siyaklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot balay ter aramirin na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tan na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Tatang, nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw may, anasingpot jay manugang ta.
Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpet ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpet. Tanarispitaw. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan may daanin ata na bayagan ang manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Prido kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta. Saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulawd. Bagbaga amjay amam Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanen isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo't tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan, nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik dayjay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil tang amin timadi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yu. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di manugang mau. Sinaan la kumangaminan nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kanadamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpauit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko.
Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itad kun ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay karnit manok ti ginatang na. Kat karnit baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnit baka ti impagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay pagatang mao. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnit baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pag balinundak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di tasandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan mo inosar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo la dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalaas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dyan nga katugangan ta. Kusit na dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipud idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo tikas dyan nga aramidan na. Maditikas dyan, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak. Mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sana ayakaw ng agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak.
ag tricycle laeng. Baka mo ka, paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ta. Basta ag tricycle mabutengak nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyaw! Just kimot na ti motor. Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumeten di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab metan. Lekaw. Hala ka! Nadadaelan ti sango ti motor. Lekaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsen ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at meten lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay ateriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausarin tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa nga rudlogan tayo. No kaya mabulodan tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag tiyag manehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matan. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige Tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, San Juan lugan dayta, lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti na pananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaay. Agpaisaw, paray. Wen paray.
Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa mo na talugan. Nagporma. Ayun Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wala paray. Isublik mo't lang ti malum na. Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada. Duapay ti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na. Tay binulod ko alugan. Ano niya? Kanay, pagpabasulin dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan na bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da paris kaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nag-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare. Sapay awanan di gayem ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo paray. Ay awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo pare. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ay pasensya mare. Jak sumurat. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet nga ron amot ayan nan. Oray ti anak ko, di na amot ayan nan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayem ti anak mo pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't natangamin na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga tiyaramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Anya dayta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron bakay. Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisen nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala bakit saanay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin bakit? Saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita,
Di kan bumulod, nawatam. Ha? Ewan bakit. Promise. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta djanaw. Taga sa bali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, ah. Di mi payla nakit-kita day ta anubiam asawa umaon. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae djanaw. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ah. Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano. Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga rud Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anubiam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, ta ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umunaa. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa, tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos kunak, mate. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang kaw. Mabigbig na kadipay. Akwa, kasla anda nakakit kita kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinubiam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nubiam. Ado tinagbalin nga asawa na, kan ada anak day jay. Iso ada saysaya at no sinaamon. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw, tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya katjak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. No ibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobyak. Ha? Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun day takin kwa na. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung mutan, ti kinasilusan ni nanang.
Ala, pangasim, di mo ibagbaga na ita. Aggululakit di dayjay. Kan may sa napalabasan na ita. Amuyo ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apayakas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nan to ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nan to jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Apay, diyo kaya't ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatek ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo ito na ita. Ayos lang na ita, Diana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anilat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae.
Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta intun bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Ammo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi nakayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditi rason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason? Wen mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Sino dagiti nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakman lukwan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangang kay ti trabahom ita dyan tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat ten, aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmaleng. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love.
Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, agenroll man ang nagidyapu ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan mo ta nagtaod kan ka nagijay nga anak na? Ibaga mi di asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ka dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslaasok. Ken saan na ka no nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay, di mapasubukan amang suporta iti saan mo apo taut. Datayukit din ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, janaw. Tilalaw-law at Mike. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa'y iji inuman. Iso amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno adalang maitid na kanya akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ka kanyak. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawam mo't dyan o. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga da ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Djanaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay.
Iso nga ibaga kong tiyag paiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw dito balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakat. Uway, punaw, napalabasan na ita. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atakay! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat, mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nangataki ti ilam gapoy ti imbagam janaw. Luapay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasi mahit. Wala, da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bay-bay amon na ita. Ta aklonak mait nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay ajak bay-bayan ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Ni, Ante Berta, ni nanarita mo't jay limabas dito'y sangot ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang. Linaksid kun agayim dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Aya, ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Amangan numatayad agos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa ilang ti darak kang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa ilang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Iti kwan.
napanak nagsakati iti kanen na iti kalding ta. Iti kwan, nagsakdo ak iti pagdigos mo. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa ila idi. Idi panawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas, manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demot. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho kiji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamoy gayam data gudo. Ito lang man na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagundwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung umay gumatang ha. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pemanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo, timabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talagpat pa charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, mangpalengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, ure adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang day ta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapnam mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayo nga agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex
ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawa takon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mo kaanakan, maawawatam kumalatan, no kas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dahit mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, agure ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Iso na lang, ti customer mau. Saan ba't Nairan na laeng anabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslan di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat. Tiyakon amaw ti pagluglugarak. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang nga napasamak dagitang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dahito ito sapatos mo, Berta. Ay naagyaman Gudo. Kunaklakit din no diyakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang sapay nagpigsa. Ay unay matan ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas niya nga ugali na. Malang nga rod Gudo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jaklakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay.
Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umalaligid di tamam. May samot tamam. Kaya na Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon, ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanem yun kan lilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie, siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngam jak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may sa ubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? No agpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie, kung takak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa ilang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga min pag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day jaber tago daw. Umaak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo ngay. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam jamam! Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin ingatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman ki di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agaramping trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimlimad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta, nana? Ha? Ni, at dandaan ti, nana? Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami, man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala,
insangpat ng ti foreigner a nobyo na. Ala, nagwapo. Foreigner. Adda boyfriend na a foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Adda itadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanoray dyan anak ko. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko alaay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abak-bakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaray. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasat na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunakla ang mat, Bakbaketan ka lang haruday. Ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kasjeng inararamid mo. Naposkol pala ti ropa mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko napagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaram da abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabii. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si katinakagasat ko, nakasapulak mo't iti poriner anak ya sawa Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam ket apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya atat tao. Iso na pintas mo tinagbalinan ti biag da.
No, napintas ngamin ti ugalay, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita, daging jay pinagim-imunam. Isudan, ti napintas ti biyag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si ka tinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso, anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita.